You wanna get chips? Yes. Yeah. I want you to smile. Where is your teeth? I wanna see your teeth. You smile again. Okay. Oke, udah sampai grocery store, nggak lengkap rasanya kalau kita tuh nggak coba bandingin dari harga-harga telur yang ada di sini. Oke, berapa harga telur di sini, kita bandingin berapa harga ya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Sekarang kita mau ngantarin Rehan pergi ke where you wanna go, Rehan? Taekwondo. Taekwondo. Look at that clothes. Whoa. Can you say hiya? Hiya. Sama ada Ziad juga di sini. Halo. Cia, hiya juga ada Ziad. Hiya. Oke, ini sekarang di hari Sabtu, sekarang Sabtu pagi. Cuacanya nggak bagus, bro. Jadi cuacanya itu udah berasap-asap kayak gitu. Ini 4 menit lagi Rehan mau pergi taekwondo. Oke, kita langsung lihat Rehan taekwondo. Are you ready for taekwondo? Yeah. Are you ready? Ready katanya. Jalanan, bro. Lihat, bro, jalanan sekarang nih masih berasap. Masih berasap semuanya gara-gara ada kebakaran di atas tuh, di California atas. Aduh, mudah-mudahan cepat berlalu nih, bro ya. Kids face your parents. Kids raise your right forward hand and say parents. Parents. May we please begin class? Yes, you may. Good. Remember our life skill is loyalty. Trip. Trinity. Loyalty. Face the mirrors, you're punching high first. Go! How's your taekwondo today? It's good. And who said kuplak? Gue lagi di supermarket, gue mau beli sesuatu. Di sini namanya buah prun, bro. Buah prun tuh untuk pencernaan kayak gitu. Siap duduk di sini. Rehan, let's go. Why not? Mana dia? Nah, definitely not here. Ini wine semua nih. You wanna eat snack? No, I don't think so. Why? Because it's too sweet. We have another snack at home. Gue udah dapat belanjaan 2 orang. Tuh, Rehan. Di mall lagi supermarket dapat belanjaan 2 orang nih, 2 anak. Muter-muter terus katanya ada di produce department. Gue nggak tahu nih di mana nih, produce department katanya. Kita cari produce department ya. Oh, traffic jam. Oke, di mana dia, bro? Coba kita cari, bro. Katanya last aisle. Oke, let's go ya. Gagal, bro, hari ini, bro. Ternyata buahnya habis. Tadi gue nanya sama si penjualnya. Udahlah. Ntar aja siang atau kapan kita beli. Rehan, there's no the fruit, Rehan. The fruit is not available. So we have to go home. Oke, kita liatin. Gue liatin lagi nih mau gimana bentuknya. Lagi asap-asap di Amerika nih ya. Nah, bro, asapnya luar biasa lah tuh. Kemarin nih anak-anak pada libur nih asapnya nih. Lihat tuh. You go to what? To Lego. No, not right now. To library. Not right now. Why? Not right now. We're gonna go after lunch, okay? Ini cuacanya lagi nggak enak, bro, sekarang, bro. Jadi cuacanya itu lagi asap banget. Jadi ya udahlah. Tadi kan gue udah liatin, gue nggak mau di luar lama-lama karena asap tenggorokan gue udah kayak sakit tenggorokan kayak gitu. Tadi malam kita semua udah keluarga udah pada batuk-batuk semua. Gue liatin lagi nih ya. Tuh, lihat asapnya tuh. Oke. Aduh, luar biasa asapnya, bro. Dan sekolah-sekolah di sini semua juga udah pada diliburin gitu. Jadi udah ada warning dari pemerintah di sini.
dan sehingga ya supaya pada sehat semua lah. Oke, mudah-mudahan nggak ada asap-asap lagi bro. Bro, lu mau kasih unjuk tempat isi mobil baterai nggak? Nih, cas baterainya di belakang tuh, lihat ya, gue liatin ya. Oh, ini untuk mobil baterai ini bro. Tuh. Oh. Jadi kan di Amerika udah banyak mobil baterai kayak gitu. Nah, jadi mobil baterai itu ada kayak pom bensinnya sendiri. Tapi bukan bensin bro, jadi itu kayak tempat casan baterai kayak gitu. Kayak di supermarket kayak gini, dia ada 2. Terus habis itu ya udah, jadi lu bisa ngecas di sana. Bayarnya itu per berapa gitu. Pasti murahnya luar biasa bro. Tuh tempat cas tuh, cas baterai mobil. Gue liatin tuh ya. Tuh, ini orang lagi pada tuh ngecas nih kayak ini bro. Sekarang tenggorokan gue udah nggak enak nih. Gue nggak tahu nih tenggorokan gue nggak enak. Apa karena emang cuacanya nggak enak atau memang karena asap gini bro. Udahlah, kita nggak boleh nih keluar lama-lama nih. Kita harus pergi secepatnya. Oke, kita mau stay di rumah aja hari ini, sama yang indoor ya, sama kita pergi ke library kayak gitu. Tuh lu lihat bro, pohon-pohon udah pada berguguran tuh, artinya kita lagi masuk mau dikit lagi musim dingin gitu. Ini sekarang lagi musim gugur ya. Lu lihat cuacanya bro, asapnya luar biasa. Nah, sekarang kita udah ada di library-nya Pleasant Hill Library. Cuman kayaknya library-nya tutup, tapi kita cek dulu. We gonna check it out, okay? It's closed or open. But after that, we're gonna get somewhere place if this is still closed, okay? Yeah. Well, what is closed? We stay here, okay? Oh, not stay here. We're looking for another place. Lihat nih library-nya. Saturday close, Rehan. Look at that. Due to the unhealthy air quality. It's closed, Rehan. It's closed. We'll close Thursday. No, it's not possible. It's look at that. The air quality is bad. They close it. Let's find another place. Tuh lihat. Air quality-nya lihat, it's bad. It's smoke everywhere. There's smoke everywhere. Look at that. That's why it's closed? Yeah. That's why it's closed. Okay, let's go. Let's find another place. Okay. Where do you wanna go right now? Can we go to Lego class? Lego class is closed too. Okay. Okay. It's fine. Okay. Kita udah pergi ke library-nya Pleasant Hills ini. Ternyata tutup. Aduh, tutup gara-gara air quality lagi asap nih, asap banget nih sekarang. Dan Rehan yang lagi sedih sekarang. Are you sad? Hah? Rehan? That's fine. We can find another place, okay? Yeah, the Lego class is closed, Rehan. We have to find another place right now. I'm really sorry, but it's closed. We're gonna find another place, okay? Who closed it? I mean the people over there, because it's not good air quality. Oh, how about if we looking for Concord Library? Yes, that's a good idea. Okay, Concord library like this? Ya, let's go Concord Library. Nggak mau nih acara kali ini gagal. Kita sekarang mau pergi ke library yang lain, Concord Library. Jadi setiap city gitu di sini rata-rata tuh punya library yang public library gitu. Jadi library itu yang gratis gitu bro. Kita banyak nih minjam buku tadi. Gue mau balikin bukunya langsung di sini aja, bisa langsung di drop tadinya. Cuman tadi udah nanya sama orang sini, ada yang balikin buku juga. Kenapa kamu kok balikin bukunya di sini gitu? Kenapa nggak nanti di scan aja? Apakah nanti buku kamu bakalan kelewatan di scannya atau enggak antar? Bilang. Terus kata dia, ya udahlah, kita juga udah due date nih hari ini bukunya. Jadi ya udah kita masukinnya ke sana. Jadi dia kayak gambling gitu. Ya udahlah, gue kayaknya bakalan balikin bukunya besok aja deh. Kalau misalnya ada air quality-nya oke, kalau udah buka lagi. Cuman sekarang kita mau pergi ke Concord Library, oke? Concord Library? Yeah. You have to say Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. And we hope the Concord Library is open, okay? When it's open, we can go there. Okay, sure. We're gonna look at that over there, okay? Right now. Okay. Yeah, I'm sorry for that, okay? I saw a fire truck. There's a lot of fire engine here. I don't know why. Awesome.
Oh, it looks like problem, Rehan. Duh, kayak tutup nih, bro. Kayaknya udah sign udah nggak bener nih. Tadi udah ada fire engine, udah ada polisi udah kemana-mana nih. Terus kayaknya asapnya udah makin menjadi-jadi. Kita lihat aja lah biar Rehannya seneng, oke? Oh, what should we do? Let's see, it's still closed, Rehan. But what to do? It's still closed. Let's see there. Oh, there is someone sleeping there. I don't know who. Let's see. Look at that. It's closed, Rehan. Look at this. They closed right now. It's because in unhealthy, due to very unhealthy air quality. That's the same situation. That's closed. That's the same. Yeah. Duh, nih close lagi nih, tutup lagi nih library-nya. Karena unhealthy lagi, bro. Kita udah jalan ke sini tadi, deket sih tempatnya sini. Sama tempat tadi kira-kira cuman 10 menit gitu. It's okay, Rehan. Maybe today we need to go to somewhere place. It's not going here. Not in Where do you the- wanna go? All libraries looks closer now. Don't have choice. Why they're closed? Okay. Why? How about tomorrow we gotta try again? Another place. That's not a good idea. Is it a good idea? No? It's not a good idea? Yeah, it's gonna. It's a good idea, right? And then right now we're going to the grocery. Is it a good idea? Yeah. Yeah? You wanna find some chips in grocery? Yeah, you want it? Yeah. Okay, I want you smile again. Twing! I want to smile again. Like it? Yeah, like that. Not like that. I want to smile again. Where is your big smile? No, that's okay. I want you smile again. That's fine. Tomorrow we find again, okay? That's okay. That's okay. You wanna get chips? Yes. Yeah. I want you to smile. Where is your teeth? I want to see your teeth. You smile again. Okay. You fine now? Yeah. I know it's closed. Huh? Why we can get in over there? It's closed, Rehan. It's for the air quality. Okay. You're fine, boy. Okay. Okay. Alright. Okay. Let's go to the grocery and okay. That's fine. Okay. Yeah. I love you. I love you too. Vlog kali ini pakai drama gini, bro. Ya udahlah. Tomorrow again, okay? That's fine, Rehan. We still have a plan B. After the grocery, and then we're gonna thinking going to somewhere place again, okay? And then we go to the library again. Oh, no, library is closed today. I don't know for tomorrow. I hope tomorrow they open, or we're gonna go to another library. Go down to East Bay, okay? Oke bro, pakai drama nih vlog kita kali ini. Sekarang gue mau pergi ke grocery store lagi, mau beli tadi yang aku beli. Ya udah, ikutin lagi aja bro ya. Let's go. Oke, akhirnya sekarang kita mau pergi ke Whole Food aja bro. Whole Food kita mau beli buah-buahan sama mau beli snacknya Rehan aja nih. Ini Whole Food ada di belakang gua. Tuh. Whole Food. Oke, you wanna get snack today, Rehan? Yeah. Ya, get snack. Nah, ini tempat untuk charger juga mobil nih. Ini free katanya bro. Lu bisa ngecas di sini. Tuh. Untuk Nissan lu bisa zero gas, zero outlet tuh. Bisa ngecas bro, gratis nih, lihat tuh. It's free EV charging. Oke, tinggal lu pull up, langsung masuk. Nah, jadi bro, biar tahu aja di sini supermarketnya Whole Food itu tuh tempat supermarket yang sehat gitu. Jadi banyak barang-barang organik sama macam-macam makanan di sini. Cuman di sini itu harganya lumayan sih, harganya agak lebih mahal, cuma lebih oke. What's that? Gonna get that? No, that's So which one you wanna get? Oh, you wanna get this? yeah. Okay, alright, let's bring it. Let's choose one. I think this one is good.
It's nice, I like it too. Okay, you get it this one, okay? Yeah. Nih, lihat nih, harganya 269, 270. Cuman ini bagus bro, lihat tuh makanannya itu, lo lihat ini ada logonya gluten free sama non GMO. Jadi ini natural nih semuanya, udah nggak ada macam-macamnya kayak gini nih. So you wanna get 2 chips? Yeah. So you happy now? Yeah. It's fine right now? Can we eat this in the car? Yeah, we're gonna eat it in the car. Okay. What do you say? Thank you. Kiss me. Okay, alright. You happy now? Don't cry anything, okay? Alright. Okay, good big boy. Ini chipsnya paling menarik nih, lihat, sticky rice chips. Jadi ini makanan yang dari ketan. Apa ini? Namanya dong, lihat tuh. Non GMO juga. Oh, oke. Non GMO. Okay, let's try this. Hello. Got another question. So do you know where is the dry prune? Dried prunes. We Yeah. have some dried prunes over in our bulk. And where is it there? Yeah, in the bins. Oh yeah. So inside there? Yeah. Okay, alright, sure. Thank you. Let's go. Nah ini bro, akhirnya gue dapet ini prune. Nah prune ini buahnya yang banyak di California, bagus nih bro buat pencernaan atau segala macam. Harganya 299. Oke, mari kita beli. Oke, udah sampai grocery store, nggak lengkap rasanya kalau kita tuh nggak coba bandingin dari harga-harga telur yang ada di sini. Oke, berapa harga telur di sini, kita bandingin berapa harga ya bro. Nah, harga telurnya beragam bro. Ada nih grade A, cuman nih bukan organik, harganya 299. Isinya ada 299. Terus ada yang ini yang organik lebih mahal, harganya 399 atau $4. Nih, telur harganya $4, organik bro. Telur besar, oke? $4. Berarti telur lu harganya $4. $4 isi 12. Berarti kalau dirupiahin itu tuh harganya kayak 60.000 gitu bro. Artinya isi 12, satunya harganya berarti harga 5.000 bro. Bener nggak? Mahal bro ya, satu telur 5.000. Oke, let me open. Oke. Tuh, kita buka nih, ini makanan kita tadi. Kita beli jajan-jajanan bro hari ini. Can I try? Yes. Ih, nah, udah kita beli tadi, beli macam-macam. Beli chips lagi, sama beli prune. Oke, tadi kita kena berapa bro? Lu tadi kan udah ngeliat kan? Gua itu tadi lihat harga telur di sini, harganya tadi memang agak lebih mahal sih telurnya sih gua bilang ya. Harganya $4 kayak gitu buat yang organik. Cuman ya harganya range-nya segitu-segitu juga sih, bro. Oke, sekarang gue lihat nih harga gua belanja tadi berapa, oke? Belanja gua tadi $12.06. Belanja gua. Jadi gua tadi beli chips ada 3 sama beli prune. Nah, itu rata-rata harganya yang ini harga chipsnya itu 270. Ini juga harganya 2,7 ini harganya. Ini harganya 2,7. Prune ini nih harganya cuma $3. Jadi kira-kira 45.000 rupiah bro ini harganya, oke? Gue itu selalu penasaran sama yang sticky rice ini nih. Ada gitu ya chips yang sticky kayak gitu. Nih coba nih sticky rice nih. Ada ya. Stick chips ketan nih kayak gini nih. Dan ini makanannya non GMO. Terus ada GV, ada V. Hahaha. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Spicy. Oke bro. Jadi aku mikir nih kita mau kemana sekarang. Gue mau cek kalau ada film bagus sekarang dan waktunya cocok, gue mau nonton film. Ini kita jadi nggak jadi hari ini. Hari ini gue cuma berdua doang sama Rehan. Karena Muti sama Ziyad lagi di rumah, lagi pada gak enak badan, lagi pada meriang di rumah, lagi istirahat aja tidur. Jadi udah kita berdua aja lah jalan-jalan akhirnya. Oke, kita lihat. Oke, tadi udah dilihat film-filmnya, ternyata filmnya itu nggak ada yang cocok sama kita bro. Ya ada cocok sama Rehan, jadi udahlah kita nggak nonton film. Cuman tadi Muti nelfon lagi supaya untuk beli buah. Kita mau beli banana, grape sama
strawberry kita mau beli gitu, sama beli roti sana. Oke, kita masuk lagi ke dalam ya Rehan ya. Cara ngecas mobilnya kayak gini nih bro, lihat tuh. Ada kayak gagang casnya gitu. Gagang casnya di sini. Tuh. Hostnya tinggal lu konekin sampai ke situ. Who's charging it? This is charging car Why they're charging car? because they finished the battery. It looks like they're slow. Oh, kita masih ke Whole Food, oke? Let's go, kita masuk. Oke bro, sekarang kita cari-cari makanan nih. Kita mau beli pisang, terus kita mau beli Grab, terus kita mau beli tepung-tepung, oke? Nih pisang nih. Oke, harganya itu 0,29 each. Oh, ini jualannya satu nih. Satunya itu 30 sen. Banana Ecuador, oke? 30 sen satunya. Jadi satu banana itu harganya ya 5.000. Harga satu banana 5.000, oke? Sama harga telur ya berbeda. Oke, banana kita beli 2, oke? Ini harga Grab. Harganya $3,5, oke? Satunya ini $3,5 ini, bro. Oke. Ini juga $3,5, oke? Kita ambil Grab yang ini, job. Ini, oke? Dan ternyata di sini lu kalau misalnya membernya dari Amazon, tinggal lu scan Amazon lu dan ada diskon katanya 10%, bro. Jadi good deal nih. Gua kebetulan membership Amazon yang membership Prime kayak gitu dan ada 10%. Canggih nih, bro. Ntar kita lihat ya. Ternyata di sini ada check outnya faster. Jadi check outnya itu langsung di sini. Tinggal kita scan sendiri. Jadi kita bisa nggak usah ngantri lagi gini. Canggih ini, bro. Nih ada timbangannya di sini. Canggih ini, luar biasa ini. Dan gua rasa bro ya di sini udah aku lihat lagi udah ada diskon, udah ada segala macam. Rasanya tempat ini Whole Food ya. Rasa gua tempat yang kita bakalan kesini terus nih. Lumayan lah diskon 10% kan. Kalau beli banyak ya lumayan bro. Oke, mari kita scan. Nah, kita scan kita di sini sekarang, oke? Coba scan. Oke bro, sekarang kita udah di mobil lagi dan gue bahas ini berapa tadi belanja kita, oke? Belanja tadi yang belanja kedua kali nih belanjanya kenanya $35, oke? Dan ini gua belanjanya itu macam-macam di sini, ada buah-buahan dan semacam, dan bagusnya kita dapat diskon 10% bro. Ada item-item tertentu dan di sini gue lihat gua diskon itu di waffle tadi, ada waffle gue beli diskon gue itu 10%. Nah, lumayan lah bro, gue diskon kayak 50 sen kayak gitu. Pisang, gue tadi beli pisang 2. Harga pisang di sini berapa? Oke, kita bahas bro. Harga pisang di Amerika itu ternyata adalah oke, banana gue beli 12 dan each-nya itu katanya 30 sen, 0,29 satunya, dan jadi total gue beli banana itu 3,50 sen. $3.50, oke? Ini $3.50 bro. Kalau dirupiahin nih, seru dirupiahin bro. Kira-kira harganya 50.000 bro. Nih, pisang 12 biji 50.000 rupiah. Oke, terus gua di sini ada beli Grab anggur, gue beli anggur di sini. Nah, ini anggur gua anggur organik, jadi ya agak lebih mahal kayak gitu, bro. Dan anggurnya itu seedless yang nggak ada bijinya kayak gitu. Ini harganya $8,4. $8,4 bro anggur gua. Oh, anggur emang mahal ya di mana-mana, bro ya. Jadi $8,4 itu kira-kira lu beli anggur 130.000 gitu, bro. 130.000 nih segini nih rupiah, oke? Gue beli strawberry ini harganya $3,5 satu strawberry kayak gini, karena nih strawberry yang ini juga sih, yang kayak organik kayak gitu, jadi ya harganya agak lebih mahal juga bro. Jadi ini harganya $3,5 atau kira-kira 50.000 rupiah bro. Ya 50.000 rupiah segini, lebih mahal bro ya, cuman gimana bro, no choice. Ada roti 2 ini roti adalah roti buat kita nih, rotinya ini roti organik dan rotinya itu non GMO juga, gluten free kayak gitu. Jadi ya rotinya itu kayak roti frozen kayak gitu, jadi ini bagus gini kalau misalnya ada yang masalah-masalah pencernaan atau masalah-masalah ada food sensitif, gluten free bagus bro.
gue beli 2 roti itu $10. Jadi kira-kira 150.000 rupiah 2 roti. Untuk waffle, oke. Ini adalah kayak tepung waffle gitu, supaya lu buat waffle buat sarapan anak-anak pagi. Dan ini mereknya itu adalah Breads Blender. Oke, 2 waffle kayak gini. Oke, total kedua waffle-nya itu $11. Jadi kira-kira satu itu harganya $5 gitu, bro. Jadi ya total kedua waffle tadi gua beli harganya 165.000 rupiah, bro. Oke. Jadi total belanja gua hari ini adalah $35.58. Oke, tadi juga gua udah beli tadi ada $12. Jadi belanja gua hari ini ada $48 gua belanja hari ini, bro. Ya udah, bro. Jadi ya seperti itu loh, bro, belanja harian di Amerika. Dan juga seperti juga vlog gua singkat di hari ini, bro. Nih nggak tahu lu singkat atau enggak, yang penting ntar gua editnya kayak gimana. Ya udah, bro, ini vlog-vlog ya kejadiannya seperti di mana di hari Sabtu gua di Amerika kayak gini. Ya udah, mudah-mudahan kalau ada manfaatnya. Terima kasih, bro, dan thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bro. Bye bye. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Okay, we love you all. We love you all. Bye bye.